Sikubhekele laphana uZakhele Lerato Brazix Pass Special Lepasa umfana ke owazalwa lapha zingu-19 kuMarch 1997 ezalelwa eSotra eSoweto. Sibheke laphana ibhola leinyawo Bucks Academy product ke lena wayedlala kuyona academy yayo Orlando Pirates kusukela emncane. Qala ke laphana ikakhulukazi uZakhele Lepasa zazi ngo-8 ku-August ku-2018 Orlando Pirates yamlona imlonela kusona ke Stellenbosch. Emva kwalokho ngoJanuary 30 2019 iyayiqeda leyo loan ngakusasa kwakhona ngoJanuary zingu-31 2019 iTS Galaxy iyamthatha ngeloan futhi nayo Orlando Pirates yayiqeda ngoJune 30 2019 wadlala khona ke isikhathi asithe ukuba sidenyana kulapho ke iSupersport United imthatha khona ngeloan eyodlala ngaphansi kwakhe uGavin Hunt ngoJanuary 31 2023. Orlando Pirates iziqeda manje ke leyo loan leyo ngoJune 30 2023 akuyilapho ke asesekhona njengamanje adansisa khona isefo kanti ke ama-highlights akhe ngo-2019 edlala laphana elowniwe kuyona iTS Galaxy waba ke i-Nedbank Cup top goal scorer. Sikhuluma ngoZakhele Brazix Lerato Lepasa.